asundwe bia ni wa asi baabi kura first na nka yen kontokwa yen kranfo ye de mo amu ni mo na mo kan ye wa smoko mi keke na komi keke na komi keke na osmo komi keke na mo de ese no na mo pe ana meboa ye ko homo ye nkon da ye nko homo won ko tutuo da ye nko homo wo ma nkrofo nko wu homo wo nsima nkrofo wu e de atamere so se be homo wa ma ye di homo wo obi anwu president Kufuor penso ye di homo wo obi anwu Kufuor ado short mind obedi president ye di homo wo nkrofo anwu John Mahama san ba bi o wa san se ye musuo nti ye se ye ko homo wo ye se ya bon nkrofo tu eku nkranheya ene manso yesi jadem okotechima yesi debi kese be bie jadem na sebi anka voter region for boa o ma boa mo NDC anka mudi o mo sa abrowe omunsuo kakra wo mudi na meho ni bi papa bi anhye de ni ho enam ya na yebeyi sebe ye de bi aho ayi abobitadi ni ade na yeso atumi abeton enam de aye galamsey me ho so sei the voter for your man ni na the whole seat ya voter ni na ma mo MPP anyamu ba ko say deka kra MPP anyam munya ni na ye de ma mu wie ya yesu kakra no enyapu na etwi afa ye so a kakra na ye yi mu na no so mo say no ende NDC ni gina say o Mahama ya ade o jimi na wajimi enye politics mo keta enam ho adwuma na mo yo mo wopona no ndam ho adwuma na mo yo ende galamsey ya wo aban ba ya wo mo yentino mo region kakra na mo ankasa mo nhye de ni resources bi ade na nso kakra wo ha mo de hwem ho no so no yesi ya message nsuo no mam ye de ye galamsey Kufuor ado time nsuo na ansai wo voter region utie Kufuor ado na obo man Kufuor ado ba wo mia mo sen man na enu nti Ghana enu kwanse ya mo chi ni kura di ade bi no voter for na munsuo nseye ena mo doba na mo the whole region man no mo hwe de munsuo aye onfere enne Mahama yes wo kwa voter regional to ye benya davinum ebe yi nufu atotototo se no se ye custom be yo se ye culture be yo ye be yi nufu atoto bi apese Mahama hu no se de dia so nto ne ayiso huna akona ahwe ya na jack obekwa akofefe ho kakra sentio ubehu se nne ye nuanu ma igbefo ma yide ntuma betwa ya se ye nufu atoto so na Mahama wezo Mahama gbe omo be yes no asen afa ho ko na still a development na nko so mo mese mo de mu behu mo ma na etwuro bi yisi ni the voter reading for muntie mo behu mo ma na etwuro bi yisi eno mo ma atwuro SS mo behu resource mo de bebe fie na mo behu mu dodo san ye benye school accord this time around ye nya bone saa o ye mfa bufu mfa ndi bone saa o Ghana for mutie ye mfa bufu mfa ndi bone saa ye mfa bufu mpra ya ye ho saa die ya na Kufuor ado ye edenya na Kufuor ado ye say ye unpardonable na nunti all the good policies Alhaji Dr. Mahmood Bawumia tonton ma ye ni na ye say David yempemu bia ena wo do region na ama no nsuo kakra wodi yinam na wo tumi dididi no wutie onnam kakra wuji na wo tumi de ye wo economics de hwe wo ma school kakra no yesen ase nsuo na ma na party nti wasia baby gina ho aka kire Ghana for se Mahama ba ye wa ya ade o but yet nsuo ase ye wontumi yinam but Mahama ya ade Mahama ya ade o man ko kire exams no mo fail but Mahama ya ade Madden. Since when did Ghana's mentality become this bad?
Since when did it become this poor? Since when did we get to this level? Whereby everything is what I will eat today or you are not a good government. The second group of people, media. Media, nanka more report as you see it. Unfortunately, John Mahama Kotna opposition 8 years no. Sika wana fa ene sika wana party na fentino. Yase eja station fui yentuya ye. Na wa utie yankasa yabo bibra wa hin oditua na eyifo ono anu workers asebe wako northern region zeden akwekogu na wani mu aso ho. I pay my security than you, the radio people. I pay my security. I pay my security. Yes, yeah, was a 3,000 Ghana. As you then honorable know me, I take more than hey. I go to move. Yeah. It is crazy. Very, very crazy what we have allowed ourselves to be. But media for so my memory musokakra. The media in Ghana knew very well the record of John Dramani Mahama. Onimuse, in terms of freedom of speech, in terms of media freedom, se oko omankasa omo act nimwa, journalism ne omo media act, media commission act nimwa. Ebra yutumi yense sanye bibiri bema media nyane ho fa ho die bia no. MPP na ne wa bem. It was either Kufuor or Nanado. Check the records. Good area making media for no journalists for now. And a culture of silence. A Kufuor there and a culture of silence. And me say Monkofa National Media Commission, Monkofa Mo Commission, Mo Journalism Act, Monkofa nini na monhwe enhyehyeye no date ya ye de baaye, date ya ye den sakra ye baaye bema media for benya freedom. O check each of those dates it will confirm say na NPP for and na ne wa bem and ye man media freedom. And so you to me talk to media ni trim say Obia kodi tro. I mean, say police for Abefano, wanda hopo, ye signed the number the same day. No, naturally say ye she media so. Ye she media so. And Monka say Kufuor mom a tyrant to the media. A Kufuor mom and make freedom of speech. Yet na ha Emma Sebio Edi Mugabe eye nani akoda wotwi akatahin utie akoda nani age wotwi akatahin oye nani sei ebetna saa wo mo XYZ power hwan no so edidi na nado atem 8 solid years all sort of words and no baby tin atem heavy na Obe start no and omaya yetim and a media crane to me nkasa and me can obi o say media to me nkasa no way dear them heavy obi a obekọ fie obekọ akodidi obetwitwe ne se ade eche a obeba betena ho obesie be dear them 10 times the year no still say media suppression. Ba ku be say friend Captain Jimmy Munkom pit na mo amodia obo asefo boys munko didi obo asefo nkola munko didi mpenifo ni didi munko didi obi anko didi obi antumi no obi hwe nobody be nobody you yate obi anko didi e ogbonti nkala medase obi anko didi no enkwada yi obo asefo ekọ ayi man simu a tem nipa be yan wotwe yekuyen
Ye kunye wie dia ana aban we wicked kwasia na Captain Jimmy na we free say onu na che boys ni kutupa say wo bi asase koso na kodidi because what was ni know the evil thing you guys did. Nana Akufo-Addo nyame na de ne bre yen yon kan tokwe besi Ghana kan besi bana ka Ghana say I'm telling you this on authority. Na Ghana tete because they are not more yen ka yes we can say the Akufo-Addo respond yes an kan nyame be sisi no. Miss will be to me be jail Jesus Christ Nanado. Hey, this man Unyakopon Mama Unyinche Nanado. Unyakopon Mama Unyinche. Ye to me true book say ya de Ghana Japade ni na ma Akufo-Addo abusua. Ah. Ni petrimo atensa. Adena kakra nipa bedie. Position nipa pe. To me nipa paint ni petrimo atensa. Why are we so wicked? Why? Why are we so wicked? Can someone more can do papa we so? Na yijina hani ye defend it. Na Akufo-Addo de na ya wo bukra so ne say ono ankasa so party communicators nim de na ode ayo mo. Na ya omu siwi no machi anwo agusu no. Wo meka so mo de na yetubani akopɛ lodi na to srade ni bia na ne de je na chim e de agusu are de heda. Because for the past year my hwehwe abronya ye hu ana yi ye hu ni na ye fetri toto e de akpela aboso weja abronya abronya ne moja no enye we na beka na no atumu dumu de ba bedi mu no hu afa kura no mo ahye de ase wotiti akola na de bia wo de ababro no osoro enti abawo ye mfanti akola ye de ya no enye de bia na wodon sabru no de bia na osoro munko social media nkoshe for the past 4 days nya me pay Brother Mahama asafi ho because me body dia na de nessa automatic so say me try say me body na me fa de nkoso so Mahama be gina be ka asase we munko social media nkoshe the level of attacks they say change tsunami Mahama what me ga no ntumo ye beka bomb on me say ye beto be dia manom send your benefit wo position is hand enso be benefit enti me asma me beke nkrofo e me nko yom hwe omunim ho hwe omu issue disclaimer nti enkochi omu ja omu mo bra send your wo me no kase sa akwana na fu ohye na ase blouse no Kevin Taylor ela so tena TV so di atem Mahama nkane hwe wo manisika abrante wo wu wo Germany Mahama eni nwa Ibrahim no mo sponsor no enti adenti na Mahama pese okiya no tum asafi huwa ene kuya muni mumi me fa mu free Ghana na muntu bi so live ni ntimi nti atem no because me ho jira me to be honest afi aka me kasa bo ahye me yam ntimi kura nkasa wo se ntimi kura nkasa asafi huwa na mama me kura duro na me hu prekon na me hu se Mahama ekumi na we dia no wo hye Mahama sa Shamima wena sa Shamima Muslim se Shamima Christo se Buddha se wana sa aga na ne tekre me nko nanum no so one pebe bia nkotena me yembu ban no me my bet says again should be the first person e be sakre free Jubilee House wo ba ye contract wo jima ni kunu ye contract kitwo guy we meeting here so newscast to say journalist to say nti news no kan grofoti o kan grofoti Shamima was one of TV said Diana and no when you know when you see can also 5,000 1,000 you know oh I bet chesa na buy opa when normally 10.3 billion within 6 months yo Shamima tena wa the Jubilee House wa na betra wa na betra wo mere beso jume di bedi unu wo me so benu wo sori yankwase asem na mo sori amudi mo betra Ghana fo mo share inkrofo unfortunately na jimifo na wo kuro ni 6 million na wo mo koto mo brada ada wo mo na mo ka kire wo mo say na wona 50 seconds atu be so
Simba ni. Akosia. It is Akosia me possible. dey How do I do asem. so good get 50 seconds? Ai, 50 seconds yade. It is possible me fi no kan wasem. Mo hye makonfo ewie nso mo nsa ma me nkasa. We the freedom of speech. Freedom ayi pa o. Ade ma criminal libel law mo repeal ya na. Ma ye mo sa ade ababa kana. No fi akosia. Akosia me say no take your fast with you. Me fi no. And then me enjoy program ne kura. Akosia ma me dia obempo di matter mo comment section so me obempo here you minim ho hwe. It is possible can I say me fi akosia ne time man. Mahama S Brahan say me can be council Mahama S Braha some money me S standing for Braha and Mahama K Brahan say she many one you say Ghana for your Jimmy na wo begina ayi ni ma me hwe de we ya wama ne nsa so na o kyerɛkyerɛ mu na onyinya nanim ne ne ma bobɔ everade oboka se banku a ya kan ya tete abo chance mu nso otia na abɔ so na emo catch a say, so we will the IP address better. Clearly goes to show some harmony in watch it. Ebe catches all the AI, ebe chiganam say. No, Mahama, no crump him say, you'll be a friend VP anyway, you'll be another bit tracking. It will be your one. No, baby catch it say. Nigerian saying in NDC for supporters, a dream brain cells and gumption, a co anti-clockwise. Into force in our sanity. Say if unfortunately no enkwasiafo na agimifo bi ntwam we bi egukuro nim no e na akoto aba ye nyansafo da de no so yesi ekọ adwuma yesi ekọ sika bedidi ye kọ ba no makoto aba na wie gyayen akoyi we mu di aba se omma bedi yeso eni o e na de bi e betena na ye kekem de bia yesi enjo ma ye nkasa eni e di aba e boy apampem uke bi enye mama enti ye be kan keka cho emene so ade me wakoye audio di ama si ade ese no ese me ye bi nya platform bi mu fire nya ko ba no eti Mahama S Mahama K ko pa betina na wo di o man no ntimi mu asore le ja akonya ne ma Dr. Mamuba o me no mbu design so so kwa chese men kan tro se Mahama ono wan hye bobia wan fa timeline bi anto so Felice Okosikachi. Wouldn't baby what? What's see baby? One more pussy, second baby. Ofusukachi. Bema Ukosho bad them. 78 million. But it's supposed to catch you. And then possible say that you ever did also. Dantes, what are you doing? Mamma person make us also trigger the no. Hey, create so kumiara. But the moving casa media muy the person shama ko. Base. Mamma casa kakra na wada Roma. Mama make casa. On YouTube. It's possible. Tell us supposed to party the name can trigger or you switch button no. Because there is some group waiting ya catch the Ghana. What person will come here? Who's that man we grab? But you're not better you be a Akosia metas. You're not better oh. You be dear. I said na wo catch say Mahama and Shebo. I said it is possible. No con shira shira 5 days for and carpet to samba wa. And don't cry, what you can crash no. Or the best not in the brain where Jimmy do. And carpet Philosophy a what? Bema Okosho bad them. I radiation, yes. And what catch and I wouldn't not say comedy fast here. Comedy fast here. Woman Benechi. Emi esa no. Ahomache for yi 4 a.m. was at 3 a.m. Was me kwaya campaign. Fellas or no kwaya campaign wa man for year no more them 3 a.m. Campaign no basi. Oba fire say en kwafo ye no man yase na ye campaign. Wo fellas of Zuka campaign. Eya wo de pomo na be kasa nsem hu ni kire ye bi. Fellas of Zuka wunni ne ade no. Ati abwa. Abodam. Na mo ka se Ghana vo nyina ze ndisi fo before kwase fo sakraman fo ne koto ba mama na na. Ye ni nyanza. Ye brain cells no. Ye adwuma active, super active, highly active. Enti ye no sansem funa mo begina me ebe dada ye ebe to ye mrada na emfa wo emfa na emfa ochina
ya dream ne be kai de bia in some phone mo be di ye chen any mra de number 2 ye mo ka kire ye say gay for mo be ye de be de be law no be pass ma ba na mam si bi abrefu for ni refi 9 months ye mo kan won asem sa Catholic of the bishop for no my montade I slow down. It is possible Catholic bishops na kasakwa de be bom mo ye second segment. Be jomo de. Be bom after the canoe session to Catholic bishop for. Ye movie on now 5 minutes. Ye the topic of the day. Wo de be kema men kan line we na men fancy. Mo Catholic bishop for tell them on nkofo yere e na mo wo mo salute. Nkofo yere na mo ma gombia wo kaso ayi puppet anim. Nkofo ma be jisi mo nyina mo ma. Mo ye Roman fathers. Mo nyina mo ne nkofo awo. Me se mo mere beso. Ye be wo koso kuna ehim ndi obi ehu adeja. Mo fu say yi. Mo na do the free senior high school ba na bubufu because nkofo yere ma ho be busa musika na mo nka so nkuntu wona mo fa nhye neto. Ndina bubufu. Mo nyina obi a wo ni interest. Adwin boni mo so rampo so man yeye peni boni. Na me ka say adwin fu dwin anyansa bem. Na say mo de say interesting ko interest mo ko ma ha kire mo say mo boda ma ha kire mo say mo jimi mo ko ka kire na ado mo tu na ado sutia na ado mo tu de sutia because what the free senior high school ba enkofo yere mo ma me nchi na mo nya kwan enye mo na mo pese mo ye mo mfe kire o mo nti no mo ko mo tu na ado sutia ye ko opposition na ma ha ba ye mo ko ka kire so on sign gay bill mo ti mo ka kire mo asepo ka kire mo se mo fa mo tinko boduem asepo ka wa ye ya mo papa se mo ni mo a mo ye mema ade mo use communicate after mo call ye no nka pom baba brum aso dem no ipa bonfo mo nyina mo nya papa first na me respect you mo papa sia de respect na to nsuo Catholic of Archbishop my true for mo son ko tell me from kokorasem no mo kote ewu nko pe be ntina se Viagra so na mo penso dia mo ko pito bi na mo no doctor e di pharmacy aba very easy with me or there be online nyanfe na be ko pharmacy shop na yi pharmacy ofere na mo yese mo yaso fufu. It's possible. Yeah, that's it. You be bad second segment, which is the was the topic of the day. No, Kwekwa Beku. Obe kasa na mema Wycliffe en kasa. Kwekwa Beku. Wycliffe mpacho yenko. Kwame Kasawa, it seems our bottle is some from Pa. Yes, we're going to yeah, maybe muting. We're going to maybe my Kwame Kasa 2 minutes. We'll see from was not bottle is some of them. Kwame Kasa was saying a corpora. Kwaku Kasawa, when you call. Oh, you can't. That's nah. I'm saying topic somebody too, Jano. Obviously, the interest. Kwame Pacho mute my why?